Starom Zavetu javljanju tvoj patrijarha Avrahama i do 3 anđela, a u poslednje dane poglavskog oploćenja jedinorodnog Sina Božeg Gospoda našeg Isusa Hrista, od Prestodjeve Marije u krštenju od Jovana na Jordanu, u presvetlom preobraženju na Tavoru i u proslavnom preslavnom vaznesenju na Leonu javio i obliče nam presvete Trojice pokazao, a još si nas naučio da poštujemo i nerukotvoreni lik Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je na čudesan način izobrazio na Ubrusu i jedeskom knjazu Abgaru poslao i njime njega i mnoge druge razne bolesnike iscelio. Isto tako ikone i likove tvoje svetih ugodnika ne odbacuješ, nego primaš ti sam i sada pogledaj na ikonu ovu, koju sluge tvoje načiniše u čast i slavu tebe, jedinog u Trojici svetog slavljenog Boga, jedinorodnog Sina tvoj Gospoda našeg Isusa Hrista, prečiste i blagoslovene matere njegove vladičice naše presvete Bogorodice i Prestodjeve Marije, a u spomen tvojih svetih i svetoga blagovernoga kneza Kruševačkog, velikomučenika Kosovskog Lazara, blagoslovi i osveti, podaj im silu i celitelsku, koja progoni sva lukava đavolska dejstva i učini da svi koji pred njima budu se usrdno molili im budu uslišeni i da milost čovekoljublja tvoga privuku i blago da dobiju, jer si ti osvećenje naše tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Mir Slava svoje Gospodu prikotno, bespočetnim nevidljivim nedokučevi Gospode, ti si nekad u Starom Zavetu naredi da se skini svedočanstvo i Solomonovom hramu načine likovi heruvima od drveta i zlata i vezanja. I sada ti primaš ne samo ikone pravljene u spomen tvojih spasonosne dobročinstava i božanskih javljanja rodoljudskom i u častu slavu tvoga presvetog imena, nego ne odbacuješ ni ikone načinjene u spomen i radi podražavanja tvojih svetih ugodnika. Usliši smirenje naših molitvi vašu. Blagoslovi ikone ove i osveti i daj im blagodati silu da progone demoni i da iscelju od svih bolesti. Jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve izvor Hriste Bože naš, tebi slavu odnosimo sa bespočetnim tvojim ocem, sa presvetnim blagom i životvornim tvojim duhom, ninje i prisni vo vijeki vijekova. Posvećuje se ikonova kropljenjem ove osvećene vode, u ime Otca i Sina i Svjetago Duha. Amin. Posvećuje se ikonova kropljenjem ove osvećene vode, u ime Otca i Sina i Svjetago Duha. Amin. Posvećuje se ikonova kropljenjem ove osvećene vode, u ime Otca i Sina i Svjetago Duha. Amin. Premudrost. Besnijšu, hervim i slavnijšu, bez sravljenja Serafim, bez isenija Boga slorošuju, suču Bogorodicu tja veličajem. Slava tebi, Hriste Bože, nada naša slava zemlji. Otcu i Sinu i Svjatom Duhu, jedini i prisni во vijeki vijekova. Amin. Gospodi pomili, Gospodi pomili, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos istiniti Bog naš, molitvom se prečiste matere svoje, sveti slavnih i svekalnih apostola, dobropovednih učenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetog Jovana arhijepiskopa Konstantinopolskog Zlatoustog, svetog kneza Kruševačkog i velikomučenika Kosovskog Lazara, svetog Kirila Belojezerskog i svetog Kirila, patrijarha Aleksandrijskog i Carigradskog, čiji spomene da nas slavimo, i svi sveti da nas pomiluju i spasi kao blagi čovekoljubi. Amin. Molitvom svetih otaca naših Gospodi, Isus Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Nazdravni spasenje, evo pomolili smo se Bogu i ovde na moštima svetog kneza Lazara osvetili ikonu njemu čast načinjenu, a koja, eto, imaće taj put od Srbije do Norveške. Naime, među nama je ovde sestra koja živi i radi u Norveškoj, naša Srpkinja. Ona će da pođe ovih dana na put tamo u gradu, mesto gde živi, gde u crkvu ide. To je Ruska crkva kod sveštenika, čini mi se oca Aleksandra. I mi smo, evo, učinili tu malu žrtvu. Na njenu veliku žrtvu te je naručila i učinila ovu ikonu njena prijateljica, sestra u Hristu Višnja. A mi smo ovde na moštima kneza Lazara se pomolili Bogu da blagodat Duha Svetoga siđe na ovu ikonu, da je osveti, da je učini čudotvornom. Svaka ikona koja je učinjena i načinjena u čast Gospoda Hrista, presvete Bogorodice ili svetih njihovih,
gospodnjih, svetih ugodnika, jeste čudotvorna. U onoj meri u kojoj se mi budemo pred njima molili i u onoj meri u kojoj mi budemo svoju veru Gospodu preporučivali. Ovo treba sve da nas pokrene na to da imamo veru Gospoda i u naše svete. A evo, predajemo sestre ovu svetinju na blagoslov. Neka sveti knez Lazar propoveda